Danas smo igrali protiv vršnjaka iz Teslića, Mineral. U prvom poluvremenu gubili smo 1:0, ali imali smo volju, želju, motiv da preokrenemo taj rezultat i da dođemo do pobjede. U drugom poluvremenu izjednačio sam, dao sam gol 1:1, onda je moj drug isto dao drugi gol 2:1 i tako smo priveli utakmicu kraju. Danas smo igrali jaku utakmicu sa Mineralom Teslićom. U prvom poluvremenu smo gubili 1:0. Svojim željom i motivom smo htjeli da pobjedimo i da ostvarimo pozitivan rezultat. Pobjeli smo, to jest izjednačili smo 1:1 i moj drug Stefan Lazarević u drugom poluvremenu dao gol za pobjedu. Svojim željom, motivom i borbom smo ostvarili pobjedu i svi smo srećni i želimo uspjeh u dalje nastavljanju ove igre. Evo, igrali smo sad jednu rivalsku utakmicu protiv Minerala iz Teslića. U prvom poluvremenu smo gubili 1:0, ali smo svojom voljom i željom preokrenuli na 2:1. Igrali smo jako, svima su uvijek utakmice rivalski. To je kao derbi kod nas i nadam se da ćemo svaku sljedeću utakmicu igrati tako s njima jako i pobijediti. Evo, odigrali smo danas utakmicu protiv Minerala. U prvom poluvremenu gubili smo 1:0, međutim napravili smo preokret u drugom poluvremenu. Želim čestitam ekipi, treneru, idemo dalje, borimo se.